kan video chuan ASF Khovela alo dar tran dan Mizoram engtia lo dar nge ASF in engkin nge min ngonga a vaccine chungchang te ASF in a rin chhuah vokvul tu te tana himlo te le a in vena te ron tar lan tum ani a voin bi ka chuan angai thlak lam tran min lo lak pui ula vokvul konga kan ngai dan te po ati thar kan ringa chuan thlir tu te in ngai dan te po comment lama hriat a chak khopang ASF chungchang bi karon soitur hi sanghi somni pani African Swine Fever Virus Research Review Star IDAS International Research Consortium on Animal Health le US Department of Agriculture thok dunina anti chu ania chuan persistence of African Swine Fever virus the article nikum sanghi somni pani ati chu tho atanga lak chu te ani ti kha kan soi masadu ani kum sangkhat zariat vela British in Africa rama Kenya an op khan vokvul tur tam tham tak an chalu tel treu ani chuan Africa hian ramsa pakhat warthog anti hi oma warthog ho hi vokchi khat tho ania anni hian African Swine Fever virus hi anadna langchuk si lowin an keng thei ani heng warthog a hrik omten vok pa ngai an vase khan African Swine Fever virus hi an thlen ani kum sangkha zakwa somni pakhata Africa ram Kenya a ASF virus hi mu chu ania an mu chu atanga kum sangkha zakwa somnga paruk thleng hian ASF virus hian Africa chu san lowa ma se kum sangkha zakwa somnga pasari Lisbon Airport Portugal airport a e turning noite airport bula vok farm an pek atangin ASF virus hi Africa ram atangin mundanga arondar tran ani heta Portugal arondar atang hian Europe mun thanga dar tranin tun sanghi somni pathum August thleng hian ram somli pakwa African Swine Fever virus hi adar towa ta chuan India Mizoram kan bang big lo ani Mizoram ASF virus hi veti department in a report danin April ni som paruk sanghi somni pakhata lungsena chau ASF virus confirm in a report a ma se hanti teang ICAR Nisad Bhopal report atanga landan hian hemitum hian lungsen baka bongkon aizol siaha le keituma te po lungsen rol hian ASF virus hi confirm alo ni reng mai department hian engwanga lungsen atanga dar anga puange ti chu zona chhana kan nei lo ni ta se ASF virus kan thriat meu kha chuan ani na taka chuan alo darna sa to hle ani Mizorama hei hian ati lanchen pakhat kan rin thuwa kan soi thin ASF virus hi borok a leng ani lo ji aron dilang tel bok ani research re a po ASF hi borok a leng ani lo ti vek ani ma se ASF virus hi virus chak tak le thiar tak ani thung ani engting taka thiar nge ilo thlir ho ila ASF awanga vok thisa a tharuk aya rei adam theya frozen sada khong a kumni atanga kumruk chung ASF virus adam theya aegle azuna niriat atanga nisom pathum adam theya thisen degree li a hian kumkhat adam thei boka thoina ASF rik emo aek zunte avabom nu hian dakar som pani vel apudar thei ani ataksa khanin thol taksa khan dakar som pani vel adam thei bok ani mithiam te point Khovela vokvul tu te tana natna hlom ber anti ASF virus in Mizoram aron lu ta ka chuan engting takin nge min ngong han thlir ho donila kum sanghi somni pakhata ASF in min run atanga nikum sanghi somni pani September tha thlenga vok thi atanga sum hlo zat veti department in achu thi lo thlir don ila ASF first wave April sanghi somni pakhat atanga December thum khat thleng khan vok thi ti hian chi thumin chin chi ania thlathum hnuai lampang thlathum le thlariat inkar le thlariat chung lampang
ta chuan thlathum hnuai lampangah hian singkhat somkua pathum an thia thlathum le thlariat inkara singkhat sangkhat zanga somnga pahnih thlariat chunglama singkhat sangkhat zasari somsari pahnih apumpuin singthum sangthum zali le som pasari ani a chuan department ina vok an kal bika thlathum hnuai lama sanga zanga somruk pariat thlathum le thlariat inkara sangni zasari somsari panga thlariat chunglama sangli zahni somhni panga apumpuin singkhat sangni zanga somruk pariat hei hi first wave bika ani ASF second wave hi January atanga September thlenga chinchi ani a chu sangni somhni pahnih kumkha ani a thlathum hnuai lama hian sangni zakwa somruk pali thlathum le thlariat inkara sangthum zasari thlariat chunglama sanga zasari somhni pasari chu apumpuin singkhat sangni zathum somkua pakhat ni a chuan department ina an kal chaka hian thlathum hnuai lama sangthum zanga somli pasari thlathum le thlariat inkara sangni zathum somnga pariat thlariat chunglama sangli zaruk somsari avain singkhat zanga somsari panga sangni somhni pahnih second wave a khan kalt anni ASF awanga vokvul tu ten sangni somhni pakhat le sangni somhni pahnih September thla thlenga sum an chanzat chu a khrorin khror zanga somthum pali le point somnga pathum ani first le second wave a vok thi le kal chinchia theiza thi singruk sangriat zakwa somnga pakhat ania ta hian report lo tam tak an ominarin oma chuwang chuan Kenyang state ina tiangzat vok atanga sum kan hlo hi awi om tham hle ani kum sanghi somni pakhat kum top khan bonel pigari zara tuna vok chi thalar ho hi kan lo mel hriat to vok chi tha kan hriat rola ron kentel vaccine te anni hloma tuna vaccine ka ron chhop chhuah rang FMD foot and mouth disease parvo PRRS CSF sarko te hi sanghi som ni pakhat ami to ania kan man chhun zom lo chan te chiang zokin ron tar lan ka tum don nia ole vaccine chungchang han soi donila vaccine omji han soi masa ila vaccine chu natna thar danglam bik lo oma kan taksa aral veng khol khana na bik lo do ne thei tur siamna ani a ma se tlang puin vaccine hi anatna antinan virus a virus vek akha laboratory a in thlapung theilo inactive emo lanung si ma se chaklo zok a siamte vaccine siamnan an hmang thin a chungte chu killed emo live vaccine anti thin ani state vaccine store han lutila ministry le state sarkar in vaccine transport le storage angai poimo awangin real time temperature monitor riat na tur temperature logger Mizoram chunga vaccine da na cold chain points a install veka app dang evin electronic vaccine intelligence network mangin and real time stock temperature kha khokil berpo ministry le state atangin an lo hrethe ani kan soi kol du na chan chu vaccine shrim mihring le around tan a siam po hi transport le store dan tur hi guidelines nei vek an nia temperature chart hi zing le tlaya chinchi vek an ni vaccine hi ada dan tur guidelines nei vek an nia current omlo te temperature fluctuate awangin an chakna an hlo thei ani vaccine hi heat sensitive le cold sensitive te an nia ina kan man fridge anga te da ngot chi an ni lo vaccine sorte hi an call tu tur big ministry lamin a training dong chau en call phal an nia du ina mani fridge a lo da vo a ran chiuna ta na man le top chi ani lo avar ho hi ice line refrigerator an nia apol ho hi deep freezer kan huang hian fridge chunga po thermometer manga temperature maintain vek ani
heng hi temperature logger kan ti khan nia fridge tina connect vek ania temperature danglama om chuan alarm aron pe chhuak dawn ani thok tu te po ina an om po in phone a aron ri chhuak dawn ani heng hi ice pack vaccine an pek chhuah dawna vaccine vonna ani a vaccine a zirin ice pack a pawh hi tih khal dan tur a awm veka le ice pack dah thuah dan tur te pawh hi a vaccine a zirin a awm vek ani vurtlang lawng chu dah vawhnan an hmang lo deuh ani vaccine tiathon chhuah dawn hian ice box bik a awm a chuan ice pack ti hian uluk taka dah le ani a chuan dakar somhnih pali chhungin a thlenna tur hmun a thlen lo chuan a vaccine hi a thi thei ani vaccine awm zia le a thon kual le dah dan pawimawh zia te kan hreta bawk a tuna ASF vaccine Vietnam ina siam chu hi han bi chiang leila ASF vaccine Vietnam siam pawh hi live vaccine hnuai ami ani a live vaccine re hi siam chung areya insen sawatama a virus veka kha vaccine siam nan angaya tuna ASFB ga po ama ASF virus a kha vaccine siam nan man ani chuwang chuan vaccine man po kan fim khurangaya mithiam te le sarkar pompui lo chu mania local pui ve ngot chi po ani lo ani Vietnam ina vaccine siam nana a virus strain man a po kha India virus strain en po khan aloin ang lo thei ani lekha hi kan hmu chuan nikum june ni som pakhat sang ni som ni pahnih khan Mizoram Pig Farmers Association de chuan Central Minister Fisheries Animal Husbandry and Dairying Government of India nena anjuk deal NLMA vokpui zavul somnga ati niamte vokvul tu telon interest in him sak deal na tele ASF vaccine Vietnam siam India alak lu le ngei ven pui tura deal na te an lo zu khen to a chumia ASF vaccine bi ka chan hi lo thir ho ila chuta chana chu han thlir ho ila Vietnam disease is not eradicated in spite of vaccination. No, government of India presently does not recommend use of ASF vaccine in India as virus is exotic aron tiani vaccine awangin Vietnam ASF arem phalo aron tiani ASF ina min hmong dan ramchang kang to developed countries ho po in ASF a in tun din le nan thlakwa tanga thlasom mamo anin tia hemi hun chung po hi reyan tiani thlakwa tanga som hun chung hi pik trupok vok atanga vok sa siam an mamo le hun chung ani a ramchang kanga chuan AI turin apachi thate anda tha thei ani apachi anda lu insemination atanga an chiara apui rai chung thali bor vel le vok alo pin atanga tal ani rol a hun mamo thanga tanga tharuk kha in recover nan an mamo ani ramchang kang jok a po vok chi tha fetenar DLY angkha tharuka tal tling ani thei kati to kha keini rama thung chuan vokte atangin bul kan han tran le a poltir thei ma tharuk vel kan han vul le a arai hun chung thali le no an nei a tal an tling thariat atanga thlakwa vel lo ngai le a chung zong bel khoma chuan keini ram anga chuan kum khal le a chan ve vel tal hi hri omlowa vok vul kan in vul angaya ma se tun din huna chuan Mizoram a vok vul tu te hi din chho chu soilo kan dingil man meu lo ani tun din huna Aizol bi ka sasa ten kar khata hian zir top le inrin ni adu to ka sasa tur an nei hian vok zathum vel tal thin in an soya chu tual vok tel lowin hri alen atang hian voksa hi avul tu ten kan ei thangam lo ti lowa chuan voksa hi leitur awan pha lo ani heti chunga voksa a van lo chung hian asasat lam le a frozen ala lu du ten ASF free awanga sa kanin to del lo chuan lamin selak lu phalna hi sarkara andil ve reng bok ani tun din huna phai tangin apum bukin kg a zani somli in vok hi anungin a ron thleng theya
silchar po bungrua le thildanga amana kan phak thei lo turang hian phai atanga voksare thi kan phangai don lo ti chu thil chiang reng ani tundin hmana lek phei chuan phai atanga voklak lu hi an phal ani chuan vokvul tu te tan chuan din kho chu le chu har sa khopang chu wang chuan vokvul tu te in todel konga tran kan lak thara poimaw ASF rilen nu hian kanel puite hi khung Punjab Haryana UP vela vokvul lian ho hu anni hetia kan vok chi thalak lu te le kan tual vok te amanti san kan in ti mu hian reilo te a hong tu chu vok samanti san ani a chu chuan ke ni avul tu te bak hi min hong le don lo ani tia vok saret ke zia zali ani hian khochak atangin vok tal tu aron lu lo pha a chan chu asa tu te an hlok pa bik lowa hei hian kong tam taka hrilaka pom min veng ati thei ani ASF laka invena kan state sarkar le central sarkar ina kalpui chu kaling le biosecurity ania kaling bik hi chu ASF ri alena area KM khat biala vok chu suat tur ania kan state anga chuan kan kalpui thalei thei lo ani biosecurity vonna farma ka mante karon tar langa tuna ka man ro man te hi Amazon a cha thei vek ani good morning hei hi tho tha na kan man ania tho in an hokhop me ekwa piura hei hi tui ti thiang hlimna mum kha thian tui liter sang khat adi thiang hlim ani potassium permanganate tui sen kan ti kan thriat lar ka virusid hei hi broad spectrum viral disinfectant PRRS CSF ASF virus te athat vek thei ani ti dam ain inven apoimo anti kha ASF laka inven pakhat biosecurity hi chu kan zom thak thokat viau hlom to a inven pakhat kan war thar le tura kan du chu kan voka insurance ti hi ani NIC National Insurance Company Zodin Square ti kola hian kan vok insurance ati theya anni hi an rin tlak in an company hnuaiah hian insurance a claim thei tak lai hi ani anni hian MOU veti department nen po an sign a an company hnuai insurance ti dona vok bengbe tir le thil dang tul a po department lamati boingam ani kan vok insurance kan ti hian hri laka van duina lo tok pal ila kan voka sum kan hu le don chu lo da thaila kan vok hri kai tiral kan tum thin te po ati re anga chu chuan hridar laka po tam takin min ven arin om ani ato patana kan soidu chu tikhopa ASF free awanga vokvul tu ten kan tor laia atur tu nimi lo ten ASF awanga voka kanin todel lo den chena voklak lu sarkara phalna an lo dil chen le sarkar point atur tu turlam don lowa alulut lam an on lek thin hi aril runa thlaka vokvula kanin todel tumna konga tranmin pethar tu ni se vokvul tu te po kanin du sakton angai ani